Obuhinji n'oburisa nibukukibwaho orwezo rwa Crop Champion. Yebare wanyegitaho rizoba aha program y'obuhinji n'oburisa turi Kyamuhunga omuri Bushenyi district kandi ndi hari Kabihura farm natayayira Isaac Muhanguzi ogu no murisa wente za zero grazing ezente zone zo mukureba zona nizigumaho mucuju kandi ente ze ni Frisian ya Janarisa Frisian yonka aha bwaki ahabo kugira ngo nemuhereza amateminji aturukundeba zero grazing nugo muringo ogumuntu yakubire nakora ninga nayirukiraho kuyakubana inda kuri sente yakuba zero grazing eyine emigasho myinji ico kubanza amatene gagara marungi gabonire gatine burofa icya kabiri tuzukutambara kugira ngo uzikoresa amani mingi zukwamate make icya kashatu amashana ogina mwanya gumwe mbwenu kandi no still tuzukurwara nkente zukutambara kubengoha nizibazirinche ezukuzishanga aha mwanya gumwe mbwenu ko wakubanonda kuri sente buzuma reba ngo waza hari zero grazing kanganire na Isaac turebe we kintu nakikorata aha kubentezi ni nyinji ezo kurisiza omunju gumananye atwegese okutwine kuri sente kurabiro muringo gwa zero grazing. Bitu ntakatandikire kugamba na Isaac ni kumanyisa ngo kuwakuba oriyo muhinji koresa ekijumusa ninga ekirisa ekya Crop Champion ekirisa eki kirya hamutindo murungi kandi hona nikiboneza ebihingwa byawe nikikwata mizi omwitaka ekihingwa kiguma kina mizi marungi omwitaka gatakuhomu kandi kigaraka kikwa ekirabyo kirungi nomanya watunga ekirabyo waburyo muhinji aho ncumanyisa ngo amasharura noza kutunga minji mbwenu yekwate Crop Champion niwe obe champion wamara kutunga emisharuro merungi reka nganire na Isaac kandi hona turebe okutwakubasa kuri sente za zero grazing. Isaac ente zawe nozirebe rota ati twine systems ibiri basically zero grazing na semi zero grazing ente zukamwa ntuziteka ha zero grazing 24 hours then ezindi nizo mpadoka ziyazi tuzongera ebinyanso mu mwazi no mukasheshe so then tuzirisa iza zero grazing tuzirisa fresh grass ekibingo tuzaha alfalfa tuzaha he na maize bran yeah so mainly byebyo ntukora silage tujibika for mwendo kugira ngo haje umushana twatire binyansi tukosebe then mbere bya butosha ntubanje kosa fresh grass ohinjire binyansi ki kandi nibiyamba bitente twine binyansi by'emiringo mingi twine ekibingo then twine alfalfa twine coriander n'ebindi binyansi bya bitosha ebijubwe so ebye binyansi tamu maniwa yitwiho muntu tugiteko mu binyansi kugira ngo shayona nikiba cyezire tuba twine cyo kurisa so mainly by'ebinyansi bito hatishimboye no ebyo kuriya byentiwe no bitaborota ekikuru cyo no kubalancing ebintu ebi so ate mbinyansi omu twine mu legumes timo kuturaziga mu munyango nka twine mu legumes ezo nzo alfalfa na coriander mainly zo tukos twine mezini desmodium silver leaf na green leaf those are legumes is to cost ntuzitabura mmere mbinyansi bya fresh ntuzitabura mu kibingo kugira ngo zone zongera amate akozire protein content ya higuru so ebye ezezo legumes zina gamberi ina that is alfalfa coriander desmodium
tuzitabura mu kibingo na he. Then tugaruka tugira maize bran nayo tuzitabura mu kibingo especially za zero grazing kugira ngo intigira amani igire balanced diet. Konka ikihango n'ebinyasi wakuba burinte tujibara kugira ko kama izukama munonga tuziha esano nyingi esano ba esano imanisa dayari miro so nujiha kugira ko kama yeri kwisa mucendeza kandi yeri kuzara nabo nutanka kujiha kugira ngo batange kugira amani ikwamati. Enteneria ebyokurya biri kwingana ki buri izoba nugirisa kurugashanke shahemwe muri ibyo kisukora turisa kurugashahemwe gusesha 8 then tukamasha 9 ataho nziryazo humuraho then itekwe inamizi ugakumara ga clean water so then zikamwa zikamwa na wentu sama akamere kache then tugaruka tuziha kurugashaha ki11 kuseshaha ki12 kishahemwa then tubireka muzo zerisa mpaka izi tugambe za zero grazing then izo mpado kuzona ziriya mpaka izikwendera so niyo balance itu college ekiri sikongeramo tuziha mineral blocks na nechonde byombiri balancing amana akuya izi mineral blocks nazo ziri expensive so tugeza supplementing ahona na nechonde na nomunyo gundo gwa powder nkaza primary key nkezo izi tushanga mu maduka ga utoshe echonde nikatu binje nubakira kurwaza ente iwe entezi nozirebe rota kureba ngo tazaguma nazirwara pate y'amagaragayo health yayo yes zine vaccinations that for example zine vaccinations then zine daily routine work for example ishayo nanojya kuba no twaiza nkukama tuzozya amabere tutaka kamera na twaiza kama tuteka mu mbazi kugira ngo zitakarwara intako izo nizo kukama then arugabura icyo giro mbazo gokoza nkamwe ni tukosa ntugabura hanyuma y'imyezi 3 buri myezi 3 then arim indwara ka foot and mouth issue I think foot and mouth every year then harho chifuruto lumpy skin disease nayo vaccinating so na nebindi kurjira imbere ko kubiri so ebyo bikozere then of course tokuyebwana nengo kandi yo serious muno ntozya buri week mburundu mu week tukosa duodip umbazo gwa duodip then of course ogumana umuntu aringe ngo kukubiri nawe kugira ngo zero grade kugarutsa ngo no ingoha na tekubure yareto umbinyase nereto ibi binyase bya fresh bitukute nereto so kandi nabwe nkoko nagambira twineza semi zero grazing nazo zikabenzi leta so umbinyase ibi bizuguriya nani harabombo akapa imbwa bitambuze ngo so bweno ine kujeri ndengo akuchubasa afamu eji ente kwe kuzara bagiyaho umwana bagureberera aharabaju ente entozi nakaju kazo ahuze kubana zirebererwa kwe kuzara tujya ku mwana gwaye yaheza konka ho umurundo gumu nesiba na izo barumwe tugiyaho then kosa bucket feeding tuyinakaju kazo calf pain yazo ncwa mutwe zamuzi mara myezi nkamukaga umyezi ejo tuzaha amate amizi na he na maize brand then umwe tuzaha alawina calf pens kugira ngo yakucuka ebe inamani so atwe kwikutandikira ko hanse inamani iza kwema inamani izari na izari giramani kandi kwamateka kuma
so in brief niyo system itukoze. Porogaramu n'obuhingi n'oburisa omuhingi hoona ahori obwire nobwobu obwo yine kwekwata ekirisa ekya crop champion omu maduuka agakuguza ebintu eby'obuhingi hamwe n'oburisa. Mbwenu kuba noyenda ngu ebihingwa byawe bibonere, ronda crop champion oboneze ebihingwa byawe niwe otunge amasharura marungi. Reka tuhumureho natugaruka otakarugaho porogaramu n'obuhingi n'oburisa. obuhingi n'oburisa bwabana bukukibwaho orwezo orwa crop champion. obuhingi n'oburisa nibukukibwaho orwezo orwa crop champion. Isaac nagira ngo obuyonjo bwa famu nakyo ni kikuru munonga. Ekyo kandi kyo ni kikuru munonga ahubwo toshemeye kuba noyikiriza buri omu weena kwija omu famu yawe fwaha. So abamwe okay, it's recommended kuba bino disinfecting biosecurity, ukora biosecurity and of course byakutosha kunaba engaro ebyebyo. Biosecurity nukugira ngu byakubiriye motoka yana itaho motoka mu famu yawe nerabo mu mizi garimo mbazi. So ubu buyonjo ukozya kuta ambazi ekikwetago ngano kwerinda unabenga abakozi cyena bayibine overall zabo na boots anabo abo kama babi no kofiri. So basically ngiye amate mingi agubarukama bagakora mu yogurt ekibakakikora habo kushangana bakama amate mingi kandi ngo nako bakora yogurt biha mu cyango. Amate agutukama tugakora mu yogurt amingi nka 95% y'amata agutukama tugakora mu yogurt n'amashita agani tugakuza mashongaho mu trading center tunokura. So basically that bona mwena minzi gukora mu yogurt Mwicu mwakuvuga gukora mu yogurt. Ekyo kubanza storage yogurt neturaho munongo mbene neturaho kahango shelf life is longer than amata. Then probably nawasa kutunga uchukumi chini akuwa na ino process okwayo akona wata ovari nija kuturaho time then shelf life tuyite ne mara myezi ebiri yogurt ujikozere uri mu fridge myezi ebiri. So then cyakabiri na ino process okwayo nisho ngono ujigobo kwayo. Nibizobuki ebyobugine omukuri sente z'amate tibyoro mbwene ni samare bitu byorobi abo kuba kukari bikorwa icyo cyukuru abo kuba yes sente no shoza nyingi umwezi anga kurukamo especially one otanka ikintu senka yogurt generally ni siambwene. So no ine kuinvestinga heavily shoza sente umwezi anga kurugayo ngo ndijo nanagira ati byorobi. So sirimu capital expenditure. Izindi challenges zo kuvugana so far amashanyarazi n'ingati garo wale twataho generate amashanyarazi tigaroho
inputs omwe tokuzitunga koko kuzetaga nzizira amashoro yahiguru okuba nka for example nka ingredients za yogurt nzigumane zeyongera nka yogurt tukajongera bei ako mukatari tor muwenga so ibyo no facha office haro problem of course yo kumanaginga abakozi ibyo problem nayo kwayo tibaroho abamwe baba batari besugwa rero kujuguza yogurt ze motoka zo kugitambuza nta mubuzo kuko kumayori ya rugudo burizo nta ibikuteganisa n'ibindi ya rugudo izifa zikorachi so main problems ni amashanyarazi labor ingredients tukutamu nizigumane zeyongere bei kunkiyo toko yongera tukongeza bei ya yogurt of course ataho hatahira munemisho aho kuza kweshoboreraho no watutsikira so main problems ni zezo famu egi hino kwehwerera abantu abakwetorire yes abokuba yes abekwera bo baroho kandi bingi abokuba icyo kubanza emirimo abingi nabo abakora abingi nabo ako twina abantu kachikumi famu so icyo ni intekateka ngo chikuru munonga then ubundi buntu bukwasa byanga no buke kana bumbishe emere food and it's a source of food then abamwe nibija bega special amashomero gari around bija be tibegesa mbwene bakora field work bakora entrepreneurship nkaba HSC ibyo so in short haro employment haro education na food security then emission social emission local and at the local level and at the national level so I think those are credible benefits. Nibigendererwa ki ebyo yinire famu egi ombwire bw'omisho nsagman tukora ibintu tubirekera ruhanga kunka tugenda to expanding production current kora kaje twantwara ritachikumi za yogurt kinayo shange turiyo muri bitanga so mainly more future plan no increasing capacity production capacity maybe if possible to double it higher turnover so higher turnover more employment more taxes for government bityo aho tangiye gukora bigataro impinduka kusinga uwabo kagini abokuba of course na repeat definitely ungana utakasharaho kwenda uko no shirino investing icya kabiri amate at least abokushanga shire life ngoko nagambara na increasing then you know yijurwa gushayo na notar ha pipe kuza kurunda katare kamate so there is market for the milk chucha manacho akatere kamate karo through yogurt ni birungi ki ebe warebere bwa nyuma yo kutandika gukora yogurt ako twera stora kore variation unkacyanchi basika yaje kora na yijurwa kandi variation nemiringo mingi no sakora yogurt no sakora cheese no sakora amashita all those are forms of value addition so whereas value addition is the key mutawuja selectively kuzira katara kormu capital nibindi ke omuntu orukwenda kutandika famu ya zero grazing no muhabura ki okutina tumbazi sikwendo tini
ko watina gushi hadi majango washere ko inyamuro no jose rero shatkora atino jurot iskuru njano kutandaka koro asiteka teka wa reasonable ready no tandaka then watandaka uchikole nga business utaka chikora chitaka kujango naza kujirisa esano ninga kujirisa chi ninziyamu kandi ekindi na wano ogirise ibintu bine value inte kaje woyine nte yawe ugirise ikintu kine value emibazi tekaburaho ezengoha kandi nanengo hezi one of the problems no ine kufugira gi one of fugira mbazo gutabure nko gushimirwa gutabugira rero bakugira ngo internet yigwe bombina kuzinyoni yigise bombemwe shirakora so mwento kuzakora biragire byawe ari biragire byine kuforwinga special ambazi ngoha treatment ezindi zindwara nene kukora nko kubishimira ko biri ubwo mara burijo tukugira ngo tuba twine abarisa n'abahinji bo mutano mbwenu Isaac Muhanguzi no umwe omuryabo abo twareba erizoba nashangwa umuri Cyamuhunga umuri Bushenyi district nakora yogurt ejeni yogurt yone panjiroku najeta kazi fresh yogurt kandi oreba ntubantu gamba ngo wanonda kugira ecyuha munongo mu farming mbuzuma oyine kora value addition atogwa amateta guza fresh na kama areta hakora yogurt aguza yogurt kandi omako kora yogurt ataho yongera ahasente izwa kubiye notunga kwiyaho waba noguza amate agar fresh mbwene chikumanyisa ngo value addition yamuongire ahantasya kuko twatandika tukoreka ngo zero grazing nugo omuringo murungi ogo murisa ayine kora kandi nabwo stili ayine zero grazing nicenda gumizemu akore yogurt akuba obwene bwa kutasya cyango umuhereza ndi Ivan Tsim nyine Asaf turyahebwa aha kamera na Prevence Kampora producer wa program eji kambe ndezo kora kurungi turebane orwa kabiri orukwije Obuhinji n'oburisa bw'abana bukukibwaho orwezo orwa crop champion